Monsinya Arosia Fr Ngobya akaba ari umufather mu ishaza rya Masaka kandi akazarwa ry'Kimuga mu district ya Masaka yeja yafo myaka ya 8 yazikwa kereziye nkuru mu ishaza rya Masaka ya Kitovu gonkogu abantu ababe baruhumbirebwe nibagirangwa akakore ibintu by'amajero binzi eti yaberagamba cyona kira kandi no kwityo bwirobu abantu abarukushabo mu izinariye bintu bibarukushaba baho bujuruzi ngo nibishikira n'embere zonna zoyizo gamanti si za muntu omulamu omujjuvu embere nga weeri era nga n'obujjanjabi oba n'okunoonyereza nga bigenda mu maaso ne tugenda ku mutendera ogwokubiri okwegayirira nga twesiga omuddo wa Katonda Monsinyori Ngobya mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Genda okuttako nga nkulu nnyo ku nsonga eyo gye mbagambyeko gye muwanikidde emiki mwogere n'amaanyi. Wahati ekereziya umwishaze rya Masaka yusirenesha biro mu ntogu ngo abantu abarukwebembera ubukristu wa papa mu Roma bamarangire nko muntu wo mutano ohikirire umukereziya yona gatumaze ekitundu ekyasooka ekyokunoonyereza kulamu bw'omuddo wa Katonda Monsinyori Ngobya kaakati twatandika omutendero ogwokubiri okuli eno ewaffe nga gwegwo okusaba Omukama ekyewuunyo ekyenkukunala nga kisimbye mu bulamu bw'omuntu nga kisimbye mu kwegayirira Roma kwasinziira ng'akabonero akavudde mu kukkiriza kwaffe n'okwesiga Monsinyori Ngobya awo ng'asobola okumulangirira mu lubu lw'abeesiimi ate olw'abatuukirivu. Ekintu eki ekereziya yose n'ekikora okumara obwire burengwa kandi obwahati omugenzi Monsinya Ngobya n'amanywa nk'omwiru wa Ruhanga nicyo kitinise cyariho omukereziya y'abakristu obo barukweyongera kumutera mutoki okureba ebintu eby'omutano ebyakozera kiri omu magara g'ensegi Nisa y'umurundo gu yaibemberwa Father Gerard Migade arukuyambo haba Father bagenzi be abatari bamwe na bamwe kandi ogu mbigambo bye yahiga abakristu okorekirwa basika cyona kurebeka ngo bahamye kwikereza kwabo uteriho no kushikiriza amasakrament gona Amasakrament oga wachitiwa oga funa ngosani oga yayanire nakuletera okusala wo abantu bagenda okuloza nti byakisiru nenga wa Katonda bebyaki ebyamagezi. Atyo nko kwehanangiriza abantu abali mu bushwere bo mwirima okukirwanisa omwaka ogu bakataha mu bushwere oburukwera okugeza obera n'omukasi emyaka mingi nga tayagala mufune sakrament mute omwesibira koji era kye kimu n'abasajja mwesibira koji muwe warning mugawe busukka wano nga gwe naawe byange biko kubanga nsibye mu mbeera y'ekizikiza ebbanga likoze eki muringo ngo gumwe guyashekerera abantu abakristu je obwati abatakyenda kushembera kandi obo bateine na nshoni abantu eddawe twabeera mu gyekyenda nga bwatasembera olunaku lumu ava mu kyaki nga akaaba naye ennaku zino avamu as if nothing has happened. Talina na kimu kyawulira talina mu mirembe gya Monsinyori Ngobya ng'oku ate nange gye nakulirako ng'obutasembera mu kyaki kikali amasiga mangi ebyo bikiri aho Father Migade yajumirira abantu bona bateine mutuma gw'okusasira ari kugira ngo omuntu wena utari kusasira mugenzi we wamukora kubi tari kubasa kugira obyatunga embabazi okurugo wa Ruhanga musonyi w'abantu emitima gyammwe n'emyoyo si dustbin sitaani kwalina okusuula buli kimu mu bulamu obw'omwoyo omuntu n'atuuka n'okuwunya
n'atukana okweyogeza mu kkubo ng'ayogera yekka kubanga yeetissa abantu bangi emabegawe olutegere lusibye abantu nga 30. Abaramazi abatari bamwe na bamwe abayetaba muri misa y'izoberi abari kugira ngo Monsignor Ngobya akabakorera ebintu by'omutano bahereza obujurizi oteriho no kurundana sente ezokugumiza mu mirimo ye. Twongere okwekwasa Ngobya, twongere okujjumbira kubanga tukimanyera kyakola ebyewuunyo. Buri mwaka abantu barahanga ku rugo mu bice bitari bimwe na bimwe nibazaha kitovu okwijuka amagara ga Monsignor Ngobya oteireho no kumushaba omukoko banza emirundi 2 oteireho no mu kwezi kwa mukaga. Kandi bire byona bagira ngo nebiro by'omutano magara ga Monsignor Ngobya. Makuraga gashakwa na Kamya Francis Kana.